benshi tumuzi nka Tiger, amazina ye yanyayo yitwa Abdul Rashid Salim Salman Khan, akaba yaravutse tariki ya 27 Ukuboza mu mwaka w'1965. Umwuga amazemo imyaka irenga 30, Salman Khan yatwaye ibintu byinshi bitandukanye, yatwaye ibihembo byose hamwe yatwaye ibihembo 74, harimo nka International Award 2, Filmfare 2, Screen Award 3, hamwe n'igihembo cya Zee Cinema Award 5, hakazamo na Big Star Entertainment 8, n'ibindi bihembo byinshi yagiye atwara bya 32, hamwe n'ibindi byinshi ibihembo byose hamwe yatwaye n'ibihembo 24. Salman Khan ava mu muryango w'abana batatu aribo Sahil Khan, Arbaz Khan na Revia Khan Abutri. Papa yitwa Abdul Salim Abdul Rashid Khan, akaba ari umuproducer, akaba n'umwanditsi w'amafilimi mu gihugu cy'Ubuhinde. Salman Khan yakinnye amafilimi menshi atandukanye, muri ayo mafilimi harimo nk'itwa Mini Pikia, iyitwa Eked Tiger, Kuch Kuch Hota Hai, Dabangg n'izindi nyinshi cyane. Salman Khan yagiye mu mwaka w'2015 kugeza mu mwaka w'2018, akaba umuhinde wa mbere wakinnye filime yinjije akayabo k'amafaranga. Salman Khan yabaye umwe mu bahitizi mu binyamakuru by'Ubuhinde. Mwakoze kudukurikira, iyi channel itwa Rukezo, kora subscribe dukomezanye. Ciao ciao.